Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan mentah sengi kilong. Yalam Samla Sandy Sotun, Presiden Bat NEHU Khasati GS ya ke NEHU. Maria Depshim Smai ai Kublai u Dr. Singkon ya ke Dorbar Lok Sabha hakiktin khasi bat garo. Ujor ka aham sya udisi ya kinong khayi bar Jylla bamdon trading license. Ban hikai ka DLSA ya kinong tre para legal volunteers ban yarap ya kipat ban. Tomantang ini apai shki khubor ki bakhambnya. Kaseng ki Samla pule haskul ba bapaunam ke Jylla North Eastern Hill University Students Union NEHU hak arpu sautarik JYLLIEW kalapan long ya ke election ban jiet thama ya kinong kitkam NAKA bentau senam hajar arpu saw hadu arpusan. Daki hajar ngot ki Samla pule kila shim benta hakani ke election daka jing shongshit. Hakajan med arpusan tarik JYLLIEW u returning officer David Pingro ula penbena ya ki kertong ki balara ya ka thong jing job hakmat ki hajar ngot ki Samla pule jong kani ka skul ba. Samla Sandy Sotun NAKA Adult Continuing Education Department 4th semester ula syajid komu presiden bathamai dakaba penliem ya Samla Kenny Karbithai NAKA Law Department 10th semester daki Sauspa Sanpulai vote. Samla Sotun ula yo shihajar shispa lai vote but Samla Karbithai uyo driuspa sanpo vote. Kadba Samla NEHU Khasati Law Department 6th semester ula syajid kum General Secretary dakaba penlim ya Samla Bantamdor Kharbhi Political Science Department 2nd semester. Kasamla Riki Day Buram Rabon Environmental Studies Department 2nd semester kala syajid kum ka Vice President dakaba penlim ya Samla Phibari Shisha Nong Besap Tourism and Hotel Management Department 2nd semester. Habakran berkinong thok Khubor hadian ke jing penbena ya ka result u General Secretary bathamai ulong kani ka kunhun bathamai jong kan NEHU su kan budit ya ki mat ki bayadei bat ka rukom I marks ne ka marking system hakani ka skul ba ulong ka marking system hakani ka skul ba kadei ka balarim Samla Khasati ulong kani ka mat kan long ka phang banyakran hadu bangin da penurlong bat poi syakathong bangi angnut Ulaong ru bandum syong that bandawa na kibor kan NEHU ban penbiang yaki hostel ki bos ban pendap iki jaka jong kinong hikai bala syong that. All present here. So we have come to the final stage of the election process. So first of all, I would like to congratulate all the students, the voters who have come out to vote yesterday in spite of the weather condition, in spite of the schedules of exams and all. And it is in the history of the university that the election has been extended up to 6 p.m. yesterday. Considering the students who have exams, practical exams up to 4 p.m. So we have extended the voting time till 6 p.m. yesterday. And I should thank all the students, all the candidates for cooperating with us. So thank you so much. Now, before we declare the results, I just like to say a few words. We are here as a university community. We work together, the administration, the staff, the students, we try to work together to uplift the image of the university. And in the contest, there should be a winner and there will be a loser. So I congratulate all the candidates for having come forward to contest in the election. It shows a healthy environment in the students' community. And I take the opportunity to thank all the support, the teachers who were in different communities,
different committees. We have the election. Entah ke parti ke tim ke jungi ke thong ni ke jungi kalang ba wanda ke jingkalah ke university kumboki nodo ki por sistem ki balale ke jingduna ke dan be kum ki recruitment bun ki nong hikai bigila dap song thai kim ju sha recruit cho ke kum ki facilities kum ki infrastructure bun ki infrastructure andala du no kim ju pen kaliang cho ke ni na kaliang jungi la snai ke manifesto Khubor ni campaign te petikena ro muta bangila saje kum kino ngelam juga ni usu ni petikena bangin perulong ita ki manifesto ada ngimla 100% du dong nu pablo kene ko ni petikena ban perulong bang tingi iba ki habe dei ba kajik ya jong ki na dai ki ba khamtam ki ba sa teng teng ko kalai wifi teng teng kim yo hato kane ka issue sindang chim ta nak kaliang jungi hi kini no issue ki bakta i kena sama kuliah ki basa ko school ba ki hostel in pentikena bang ni dan Khuborjylla minya ksa manta kini ki issue ki ba kta i kena kuliah hostel kum ki kabam ke kumjo kum ki infrastructure te nak kaliang da jungi in pentikena ba in traystom ba kumjur min manra ka jingkala ba kena sama kuliah kinyo ya kata ka jingsuk ba kata ka facilities ba kidi banyo ka kum ka university habe dei ba ki bus pat kumbangi tep hi ke bus muchwa ka bugun te manta kila nang gher ba kila nang du te kat kum ka UGC kila kren ba kimnum pen kimnum aila cho ita ki bus ba kan provide ke university te nak yang jungi nila buah ke manifesto lada ke university kamla show ban thiet ki bus ne la kamla show bakin wai ki bus in petikena banginya ni yo banyi sulap na bat ka sor ka state government bangin pin yelong collaboration na bakin ki stem bus Ki MP na Meghalaya saleng e sangma Congress baru Dr. Ricky J. Singkon VPP kila Shimsmai haka arpasantrik JYLLIEW Hakmat u pro tem speaker hayeng dorba Lok Sabha New Delhi. Mentah kini armut ki MP na Meghalaya kila long ki dekot bapura joka yeng dorbar Lok Sabha bakat pra arhajar arpusau hadu arpu kendai. Mariada puli ki kentien semai hayeng dorbar Lok Sabha u Dr. Ricky J. Singkon na Shillong ula ai ka jing khuble ya ki dekot ka yeng dorbar baro da ki ktien khasi bat garu khuble shibon bat mithela. Baro ki MP ki badon haluk Sabha kila ki kemen bat phu samar khe rumuin. I, Dr. Ricky Andrew Jones Singkon, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you, Khuborjylla Mithela. I, Sri Saleng E. Sangma, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitutions of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Safe constitutions. Thank you. Kinongelam ka Achik Holistic Awakening Movement Aham North Garo Hills rengkat kitanat kiba na kishnong bapher. Kila ujor sa Deputy Commissioner but Additional Superintendent of Police North Garo Hills District halor ka jingwan tur kinong khayi bar Jylla haki yo ki hat but kishnong ki thau jong ka nika district klem kinu ki kot kisla na ki bor jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC. Kini kinong yalam jong ka nika seng kila kentu ki bor senshar district ban shimkhia ban pentrekam ya ki an bat ki kendon palabo da ka GHADC ki bala betha ya baro kinong khayi bamdei riulum ki ba wan khayi haki yo halum garo ki dei ban yo ya ki trading license na ka GHADC. Kinong yalam kane ka seng kila ujor ya ki dekhot jong ka senjuk kinong khayi ha Mendi Pathar Merchant Association kila wan ban khayi pateng ha kini ki jaka klem da don ki trading license na ki bor jong ka GHADC.
kinong yalam ka aham kila kentui Khubor Sensyar distrik bat yaka GHADC ban pentrekam perking yakini ki kendon kenang ban gyada yakinong kayi NAKA Jylla ban kayi pateng hakane ke distrik. Holistic Awakening Movement aham ni kita dengtang regional unit rang baksa Northern Zone aro anga CB headquarter Turani General Secretary ungemna Mendipater Merchant Association ni bidungo FI rangko launch ka aha batanggamen belsirango chinga Merchant Association na dengtang apal chini riba gapa dauni kita kemengna migrant laborers rang na mai de kemengna bisung ni identity proof rangko chmong nang awarangko bisunga chinga uyataha ndi bo warangko dauna bisung chmongja dauni kita kemna TNT Trading for Non Tribal warangko ba chinga bisung niko nasong tharanga nirok kimeng dauni kita ke association an warangko sandibo nimna chinga bisungna ke tani ko takha women worker rangko dauni kita ke sumoy kita singgenang watbo dauni kita ke wa Indian Victory Act ni kita bisungko choi bajio ni atham sat baji ni somoyan bisung watna nanga ni singa bisung uyata ndi ba dalona kengkeng ba matam sokki barang de mai lakingana dokandarang de 8 baji batona kengkeng 9 baji rang wasa watingana ar dauni kita kimna bisung akaninga basukwa chinga thadang delangi donna nimna kaninga matam basukwa delang jana wa delangi don gen chimo ba dauni kita kimengna panthemi tra matam de makchakir khasakir takinga magbo phagwa chi akan gija mirang katanya yang tak ba selrang umja Cina kita singa bisung ko changni changu ete chim niwa wamang warang ko takjani gemen singa wamang ni kosako Mendipater ni Merchant Association ni kosako singa Mendipater Police Station no apar ko kaha apsan dake singa DC na ba lekharang ko na hayani bidungo aro makhangchi maika yang tak ba incident rang umja Cina ba Jawa uni bidungo ba singa additional SP menggolpo ha aro wamang na ba singa lekharang ko na ha dauni gede kem na yako ni ken chmong they not exactly mai bonga dauni gede kem na mai ni akan gen human trafficking case te ungja andi ba dauni gede kem na anching ni minority rang anching de asa indigenous tribe anching de extinct una dawa tek sabanang jawa uni gese pon anching ko sauba thangkha ko misokimeng sauba nok malgam ko misokimeng Ka District Legal Service Authority West Jantya Hills. Kala penlong ya ka jingyalang ai jinghikai bashisngi ya kinong trey bat nong yarap pat ba. Hakaliang joka an ha conference hall jong unong Bishar District and Session ha kli terchi jowai ha ka arpusan tarik JYLLIEW. Ka Secretary District Legal Service Authority Kong B Majau, Meghalaya Judicial Service MJS, kala batay benia syakini kinong trey bat nong yarap pat ba. Para legal volunteers kumnu ban tho bat ban pendap jana ya ki form ki bayade bat ki first information report FIR. Kala batay ru ya ka jing koridor ki FIR hakmat jongkaan. Ki FIR ki dei ban long ki bayade dur bat ki jingja. Ki dei ru ban ai ne penpoi ki pulit hakapor ka babiang klem de penslem. Kala batay ru ya ki jinat ki ba ka National Legal Service Authority NALSA ka ai jingerap ekipat ba na ki jinglut jingsep ki bayade bat ki bukot duma babonjan klinik ni pelvis namble ngayo akan dengan terus lo kadalat ni pa kan kita kijak kes bingilang ni so tho bala un kot nang pokot apa ka lo kadalat tingi pa gini belang compoundable kinang compoundable pat imla sisi ni bala pa kes imla ni kot ini kunki ba tiap brio 302 model kita nak mungkin esok ada parti umkerip 376 kini kita cis kini lah untuk ikut kini ki postur ki bon ma denteng kita bisnis tu maklah ba kita bon ma tabi syong samla ba nak kita hapok ka khasnews tipoi amen nak kita khatsan han rio senen tipoi hospital tak kadang ka pujing bakti alo lagi bagi file yang FIR ada dan kemudian di kena kita buat kita lakukan apakah kat pasien doktor kita melalui pagi HP dan file FIR melalui file bisa pagi kipan bisa komplain dulu kipan jadi kita cek kes ya kita Kasenjuk seng bhalang na kilum garo bakenthop ya ka GSU, FKJGP, GSMC, CAVC, AHAM, AYWO, haka jingalang balalong ha chokpot. Kilarai bat kerpat bandawa na kasorkar Jylla, bandang pene ya upiting son ar sangma MCS SDO Civil, bad ya u Jericho and sangma MCS Block Development Officer, ban tre ban kata ha chokpot.
Kini armud ki ofisar kilawan bantre dang ar benai mentah hakani ka jaka handrai ka sorkar Jylla kala penkendria jaka treno yaki syakiwei pat ki jaka jong ka Jylla. Kinong yalam kini kiseng kila keli na ka sorkar Meghalaya halor ka ka daw bat ka nongrem bala penkendria kamno yakini ki ofisar tang hapedeng ar benai. Hakini ki arbanai kini ki ofisar kim patla bantre ni pentre yaki kam jaga sorkar NAKA benta ka roy kapa bat ka bha ka miat joki pajba ka than chokpot kila ong. Kinong yalam joki seng bhalang kila kerpat ya ka sorkar Jylla ban ailat yakini ki ofisar bantre katu ka ni snem ha chokpot NAKA benta ki jing mentoy joki pajba ka than chokpot. Kila bu ru ya ka jing berthen. Lada ka sorkar kam sngap yakini ki jing kerpat bat jing dawa kinshim dakilat ban penkongo ya ka sorkar Jylla hakisngi banwan. 10% bang kata maksud tahan ya karena megamen ya nukur ke para kango dao video ngopana skang video ngangpa pa sentil sama MCS ya ikut ke ngai ni singa kenanga megamen singa ya kor kanyu 10% megamen singa bibir na manjenga maina 지금 산치에 kita tu ya 50% lain napa donga ini ba 80% dong jawa ada ke bahasa ko masukkan singa visa aru menggunakan untuk dalam singa ya lakpa officer rangko daba na mani de gamin singa support area ni all injusta singa jigalani ko takenga aru jigal ko ken makang siba singa mai maksonganiyo iba plenga ko singa ba visa ne ba singa yano je video ka chamko singa pernah Kinong yalam kahnyaw Tribute Council HYC sengkme haka arpusan terik JYLLIEW kilalit ban ujor syaka office Meghalaya Lokayukta persya yau director ketenat housing juga sorkar Jylla. Yakane kesithi ujor la IT hau sekretari Meghalaya Lokayukta ba Arab tham. Habakran syakilat pathai Khubor u presiden ba Roy Kupar senram ulong. Kajing ujor jong kaseng kadai namar kajing bam hun ya kajubab jong menteri ketenat housing Marcus Marak henen kasngi haba ulaong baki tin balawan ra kidai kat kum kajing betha jong ketenat housing henry kat kum kajing lap ke HYC kam Samla long kumta ke HYC kala dawa bantung da kekenhun tokit babenia ban lap ya kajing shisha baki tu kitin ki balasam syaki CNRD block kidai ban pen pilot shwa baro. Ini service kopi nanti jong ka responden tangwe responden ini legal service kopi nakaliang ngajongi kung kaseng hadin bahag ni katayo ko beladap ngilat ko ya kajing ko ka office jong chief minister jong deputy CM bakum juru jong minister in charge jong housing department halor kajing lap kajongi ba kadon ka AKA by day bakani kajing sami kini kitin sop yang markat kum kajing let page kajongi haki blog ki ba fair ban kum kajing yo jing ujor kajongi la ong ba kitin ki ba kajing sya ka director jong housing ki pan no new supplier ban wanra ite kitin ki ba long kajing urban jong ka kadai 45 mm reke ki ba poi pat po blog ki dei ki batang 25 atau 28 mm hadian mangilap ha yang kani kajing thua ngilabu ra kawi kajing dawa bakata kalong baka sorkar kariban pelong ya kajing tokit but badai ban tung yu nunu officer ba lada tokit udai ban khot lang yang ngiru bangin let cajaka ban pet lani ban lap ya kajing shisha rekat kum ka statement ka bang yoi ka bau minister in charge jong housing menin ka sngi Ukraine uong ba nakaliang jong ka department hakawai kaliang uong ba latung ya ka departmental inquiry ka ba on kli daw joint secretary lani da ka joint secretary dah ka ju ka poru ladap ai lepa kata ka karai ba kamdon ni kajing le bakla la ni kajing pendon kam bakla yo pajba namar minister menen por bo ai ka statement uang bakitin ki bapoy ki block ki digitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing la ni ka department ka pa ka umut ba kani kajing tung inquiry departmental inquiry jong ka housing department ka tang ban pendep rukom tengim ngim sngohon ya kani kajing le jong ka sorkar lomba ka housing department kum ta menta ka sngi Nilawan hapo ka office jong ka Meghalaya Lokayukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 la ni ka section ba arpo jong ka Meghalaya Lokayukta Act arja khatsa ban Saungut ki dekhot jong ka HYC soyong ki ba kunthop
ya Presiden Soyong Zone ba Porning Shabong bat langut kiwei pan kila sya khot hajar sya Thanat Sadar Police Station Shillong halor ka jing sya keno jongki daka ejahar na utrayeng ba Pridan Thaba Hamaunga Police Station baki de khot ke HYC kila penmensaw we kinong trei bela kiba nabar Jylla kiba wanshna ya ka yeng jong u kabadon hasurok bypass Soyong uba Pridan ula ujor persya ya ki de khot ke HYC haba kilawan bantokit ya ki kot kisla jong kini kinong trei nabar Jylla haka nyo bat shipau tarik JYLLIEW Hamaunga Police Station haka ejahar uba Pridan ula keno ya ki de khot ke HYC baki la syok penmensaw ki nong trei haka por baki wan tokit hayeng jong u uba porning Shabong ulaong uba Pridan Thaba shem la yo ya ka no objection certificate na kasnong ban ai bela ya ki nong trei na bar Jylla hayeng jong u halor kani ka nong rim ki de khot jong ka HYC kila let ban tokit ya ki kot kisla jong kini ki nong bela na bar Jylla haka nyo bat shipau tarik u JYLLIEW halor kani ka jing keno ba jing parep lakot hajar ya kini ki saungut ki dekhot jong ka HYC sya Sadar Police Station Shillong haka arpusan tarik u JYLLIEW ki dekhot jong ka HYC Shillong Zone bat ka jingwan jemi menta ka de lor ka jing sya FAR u ba Pridan habede bat ka jing le jurip jongi di kot slide di bar Jylla ki batri po Soyong haka ba ka jing le jurip jongi hakte ka new tarik bat ka Spoterik gilet ba halor ka jing yo jing tip banal yang kasnong kam semasa ya gitu ki bar Jylla di baterai itu kam semasa nal yang senong tena kadaun nal yang jungi seng gilet bat habang gilet milap sa bat itu ki bar Jylla ki baterai itu tim sebab yang sang teruslah dan halor tanong rim nal yang jungi ni ong la batha ya gitu ki trayeng baki di ban ha no ya gitu ki bar Jylla senong jungi nomor baki yang teruslah jadi lok tanong rim ba nakal yang utara jong tokoyeng IFI ada ni bat ang yang jungi mentaksi milawan ban kum kada ka jigi trilang bat ibor jong net milawan ban statement hang nei mentaksi le por Sadar Police Station long nal yang kaseng ni happy Peit perman marbalai ba kajing sengan jong kajai benriu jungi kada kajai benriu berempat kapa ngila ban sya obat populit akan ko ada jurnal kajing te lakam ya nata kada ngi haban Peit perman ya kajing rung yami kibriu chang ni ka Jylla ka jongi khamtam cha dong thang ka jongi nang ba kajai benriu jongi hadian habut kadam sa ka jingma te ngini ai but den ngini ai Peit ngini ai mi ya ka jing wan rung ki briu chaki dong ki thang ki jongi tuan trei khamtam le ki to ki bom don ni kot kisla mar bangi don kajai benriu ka jingma ka bakrau la da ki briu ki wan trei wan rung cha ka dong ka thang ki jongi klam de kot kisla ka biang nyim tip yo le sei ki dai ki briu ki dan kis nyim tip yo le sei ki dai ki briu ki ba don dak sniu mar ngi ina ka por sa ka por idan ki break wan rong terwatiar wan tray sagi dong ki Shillong ki dong kendong bisa de ki kam besli tentang bisa jong ti ki kelung kena i kan thai bisa tu kum kita ki berkhot i pa ban te la kam kum kesang i pa bakan ja kum kata sagi dong thang ki jogi nak ta kata mi ban perman habi de ban ki wan rong wan tray bar Jylla ka dong thang kum ke gi jing te ki ba se te bu wan ra hang te po Soyong kum bakalong ka de ka jing te yeng haka arpusan tarik JYLLIEW ka Southwest Khasi Hills District Athletic Association kala penlong ya ka program ban penkup burom ya ki rang bat ki the ya le kai hapo ka Dorbar Hall jong ka Shnong Sakwang haka ba u DSO jong ka district uba Damang Sengkon ulalong ukongsan harangkat ka jinge don lang jong uba Bining Lingkhoi President Southwest Khasi Hills District AA uba Shining Star Kharjarin Menteri ka Shnong Sakwang lambat kiwe ki rew rang ba hakani kasngi ki belasha penkup burom ki kenthop ya ka kong kemon walang ka kong Marquinless Ramsit ki ba yo ka gold medal ha Meghalaya Games ka kong Iban Sara gold medal inter district school meet arhajar arkusaw ka Samla lenti jingkermen ki jarin gold medal ha ka Meghalaya Games ka Samla Banda Sharai Marwen silver medal ha ka North East Game uba Swanding Maulong gold medal 25K Kolkata, bat uba Tlanding Walang Lonavala Ultra Marathon. Ka association hakani kasngi kala ay ka jingkit bok kirwiang ya ka kong komon walang. Shwa bakan litsim benta haka 13th Pan Pacific Master Game arhajar arpusan kaban long ha Gold Coast Queensland Australia ha unai wing mentau snem.
Laban penken mau ka kong komon kala syajid ban litsim benta ha Australia daileng ba ka jingjid da ka Indian Women's Athletics Team ha kerta nyopusan senam shaneng ka balalong ha Hyderabad. Ba ikut sama kenang long kita kiklor jauh berteh, berarti long kita di resort jongga senong gatau ba jongga distrik tinggi berkowe, ba kowe ro ba kin long kita ikut sama ba kin nang kresi tom ha kejupule kejumpi nama ba iya kejing iem kejonga, wadang long bertemen bang lele kile jaka, katno kejisularan. Nama tang banyak kredi kintin ru, abang ikan ru beriwe kibari ngam sutu. Tegat no di sularan di kata-kata. Te ngakan tujuh ngam ta joki di konsama. Pidai ban presitom ya gaji kuleru. Bat tenang daga jinang jistat abang pilih koi kilin di Jakaru. Katno siau ka negara Meghalaya kejoni. Bat kene distrik Khubor ke joni. Kan ku kan piang nama ba da kejing nang di start di sama bat nada ikut pergi kata ga jing sngo tenak kejungi ke jing sngo komen kejungi da ka ai ini jing ai burung menong no epi ki nong ele kai ki balawan ra ka kana burung ya ke distrik jungi ba kunju hiru ya kan Meghalaya ba ya ka riu orang kawai kira ada lagi atlet. Masuk komen ba ini Southwest Khasi Hills District Athletics Association alam khmat hi dari atlet si alam khmat hi bon ki members hi di runners kide hi kiba la tresitom la beta kani ka discipline of athletics di sotona di simkhia ba kani ka kam ba ningkong do bagi le kani ba penku kurang hi ya kini ki keluar ke jongi di nakalian ke jonga ngamdon bon man keren rei na sukwa ban ai kata ka jing kuble ya phi baro iwi biwe di kham kam na sarai sukwa ban kempa ke jing smok men halor ke jing sha ji jongi kong kumen ibala lech po Hyderabad akan mau ba kilayawan po office ba ila haktin ba idon kam ban let ban participate ya kan ni tournament nama ada yang yo balik ni tournament ban participate indum yo la ban syajid tina kalian ka jongi ru ko office ru nilai warna ban iti bat nilai krenlang ya Shillong ya ka jing ai buat ai jongi disiru jongi bat nalaban ya rapi ko kemuan mai ni Shillong ko Hyderabad. Jika jing so komen Joshua bangin tip pada bahasa thi pada ilala ban job senang hiu ya kani ka above 75 age category ba ila syajid ba inde Pada itu ki Khubor ngila poisha kapakun tal hadu bangin daya syambiang Khublai